yürek. Hey hey kaderne kutluk toyla mübarek. Mengülük sorsun yer yer 75 yürek, 75 yürek. Nakşa usulsaz bu keşke bekmez. Yalpılık salan bulsun yıldırmaz. Nakşa usulsaz bu keşke bekmez. Yalpılık salan bulsun yıldırmaz. Yar yar idiniz tek şey hemmimiz. Türkçiliksiz değil yar yar çabuk deniz. Hey 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 yar yar idiniz tek şey hemmimiz. Türkçiliksiz değil yar yar çabuk deniz. Çabuk deniz. Hey hey mübarek toyla mübarek. Mengülük sansın yer yer 75 yürek. Hey hey mübarek toyla mübarek. Mengülük sansın yer yer 75 yürek. Hey hey mübarek toyla mübarek. Mengülük sansın yer yer 75 yürek. Hey hey mübarek toyla mübarek. Mengülük sansın yer yer 75 yürek. Hayırlı keş hürmetli konaklar. Esselamu aleyküm hürmetli tamaşbınlar. Kıymetli dostlar. Kazakistan xalq artisti Murat Ahmadiyev'nin 75 yıllık təvəllüdüğü bağışlanğan təntenelik keşke hoş kepsile. 75 yaş Murat Aka üçün faqat san emas, bu bir bütün hayat. Ba ömrünü sənət yoluğu bağışlığan, her bir başlayan işini ba vücudu bilen yetkizip işleydiğen sənətkar, kalbi uçuk insan. Murat Abdurım oğlunun dadısı, Özbekistan xalq artisti, xalqımızın fəxri, ataqlıq naxışçı Abdurım Ahmadi. Anısı, drama artisti, sazende naxışçı Turan kız Zeynəxunova. Ulanın töt bərzəndi kiçigidin tatıpla, sənətini yaxşı kögən. Ula ata anısının izini besip, ba ömrünü sənətki bağışladı. Murat Ahmadi tamaşbınğı dəsləb, birinci konsert namlıq film konsert arqılıq tonuldu. Bu film konsertin keyin Kichik Murat'ni Казахстанский Робертино Лоретти деп атады. Дорогие друзья, мы хотим вас познакомить с самым маленьким певцом Казахстана Муратом Ахмадиевым. Наш Мурат весь музыки. И неудивительно, что он создал пионерский марш. Даже слова к этой песне написаны им самим. Örnek salıp atlamaz gün Beşitinin sıcaklar Erbaşan gün dönmesin Asmandan bul dönmesin Aslında baldın mama Bulay Sarjento Saçidey nomondo Bu film konsertini kögen Moskvalık kinorejissyor Alexander Kurechkin Murat'ni «О чем молчала тайга» filmiga Alyosha degan balning roliga taklif qildi.
Макар-то к кресту ходит. Точно. Слушай, толково придумал. Чего он от нас хочет? А чтоб домой повернули. То мы зря ушли из отряда. Уговорили бы Викторию Петровну, Егора Семеновича, и всем классом пошли бы. Ребята, наши! Все, теперь он никуда не скроется. Бежим! Sənətimizni egiz çoxladın kürsütüb atqan Sul Şeydaları Berna Ansambli. Yana bir qiziq narsa, shu film konsertini ko'rgan SSRning xalq artisti Shaken Aymanov ssenariysini yozgan ataqli yozuvchi O'ljas Süleymenovning Atameken filmiga Bayan degan bosh rolga Muratni taklif qildi.
Bu filmde Murat Aka, Kazakistan halk artisti Yelubay Umurzakov ve kinoaktör Yuriy Pomerantsev bilen birlikte işleydi. Men ahmaq. Bakın. Men ahmaq. Men ахмах. Отец все время с финнами воевал. Потом с немцами. У него 5 орденов. Отец? Да. Погиб в 43-м. Balam. Balam. Ye balam. Bayanım. Çabuk. Hürmetli tamaşbınlar, bugün Murat Aka'nı tebriklep, köplügen senet yıldızlarımız geldi. Sahnede Uygur sanatının rivajlanışığı köp küş çıkagan, köp jılla Uygur teatrımızda hizmet kıgan, ataqlıq söyümlük nakşçı Tolunay Eysarova. Nakşa Ketme Nigar, sözü ve müziksi Tolunay Eysarova'nın. Yüreğimde muhabbetin muti çatlılar
1968 жылы Шакен Айманов «Ангел в Тюбетейке» фильмін түшірді. Фильмға көптеген атақлық нақшчы актерлар қатнашыды. Бұл фильмға Шакен Айманов Мурат білән сыңлысы Бахар Гүлні эпизод түшірді. А теперь послушайте меня. Я сейчас. С удивлением смотрят люди. Едет парень на верблюде. Бьет верблюда по плечу. Эй, скорее! Эй, чу! Эй, чу! Пианист, пианист, перестань играть, надоевший. Это та же песня, которую ты только что пел. Наш отец типичный консерватор. Не признает джаза. Вот скажите папе, только честно, что лучше? Я скажу так, о вкусах не спорят. О, это не ответ. 20 век, музыка должна быть современной. Все любят джаз, все. Но говорить об этом стесняются, поэтому виляют. Ее Величество музыка имеет право на все жанры. Извините. А как вы считаете? Әзіз достар, «Ангел в Тюбетейке» фильміден Алма ата нақшысын тыңшайлы. Бұл нақшыны орынлайдыған атақлық нақшычы Аблахет Исламовның оғлы Сейпідін Исламов. Қаршалымыз. Бақтан жаралған, жан орынан нәр алған. Көгімде көркем көңілде сайран, арудай жасқалам. Өркені өскен өмірде жайран, ардақты астанам. Ғашығымдай сүйем сені, арманымдай адам. Алатаудай күн еңселі, гүл алмадан, гүл алмадан. Сұлу көктем жайласын нұр гүлдің, сайрасын бұлбұлың. Сұлу көктем жайласын нұр гүлім, сайрасын бұлбұлым. Туған
қарайсың. Гүл алматы, гүл алматы, гүл алматы, алматы. Сейбідін Исламов. Рахмет. Ассаламу алейкум, hürmetlік әзіз тамашбылла. Мен пүрсәтін пайдаланып, hürmetlік Мұрат ака, 75 жыл той білен чын қалбымден тәбриклеймін. Мұрат ака, әлбәтте, біздің халқымыз үшін, мәдениетіміз, сәнетіміз үшін чоң бір хәссіні қошқан инсанладың бірі. Мұрат ака, сізге зор саламәтлік, ұзақ өмір тілеймін. Рахмет. Шакен Айманов 17 яшлық Мұратны «У подножия найзатас» деген фильмға режиссердің ассистенті ретінде чақырды. Шу фильмнің ішләш жарияныда фильмнің баш рөлді ойнаған Алтынай деген қызғы ашық болуды. Шу қызғы бегішлап Алтынай намлық нақшы yazды. Hazır шу нақшыны Акыфка, Дилшат ве Абдырым Ахмадиевла орынлайды. Мәрхәмет. Ассаламу алейкум, өрмәтлік михманға. Менің дадам бұл нақшыны бұрын yazған. Рұқсат болса, акамышкіміз бұл Алтынай деген нақшыны итіп берейді. Сағынғаным сен едің, ойлайтыным сен едің. Алтынай деп ат қойған, ел жұртыңнан айналдым. Сағынғаным сен едің, ойлайтыным сен едім. Алтынай деп ат қойған, ел жұртыңнан айналдым. Күліп маған қарайсың, жүрегіме от салып. Сағындым ғой Алтынай, күлімдеген көзіңде. Күліп маған қарайсың, жүрегіме от салып. Сағындым ғой Алтынай, күлімдеген көзіңде. Ойлап күн өтер, ұйқы келмей түн өтер. Қарап сенің жолыңа, күннен күнге ай өтер. Күліп маған қарайсың, жүрегіме от салып. Сағындым ғой Алтынай, күлімдеген көзіңде. Шексіз махаббатымды көрсетіп, жүрегіме от салып. Алтынай, сағындым ғой Алтынай, күлімдеген көзіңде. Күліп маған қарайсың, жүрегіме от салып. Сағындым ғой Алтынай, күлімдеген көзіңде. Күліп маған қарайсың, жүрегіме от салып. Сағындым
sen yedim, ойлайтыным sen yedim. Алтынай деп ат қойған, ел жұртыңнан айналдым. Dilşat ve Abdurrahim Ahmadiyevlar. Sahnede bugünkü keçiligimizning mehmini alohida qaytilanmas ovozi bilan har bir odamni o'ziga behriman qiladigan chiroyli, talantli, atoqli Qozog'iston estrada yulduzi Firuza Jalolova qarshi olamiz. Assalomu alaykum barchasiga. Yaşlığımdan birge özgen dostlarım, sizler bilen bilinmezken dertleri, yaxşı yaman günlerimde yenimde, unutulmaz hayatımda dilimde. Balalıkta birge özgen cinim dostlarım, 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 dostlarım. Bana gelgen dertli dostkan cinim dostlarım, 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 dostlarım. Balalıkta birge özgen cinim dostlarım, 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 dostlarım. Bana gelgen dertli dostkan cinim dostlarım, 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 dostlarım. Hoş geldiniz Abdurrahim beraber. Günlerimnin payzasisiz bulmadı, sizlersiz hiç gönlüm meden dolmadı. Kalbim yaşlıklarga oynap doymadı. Şu demleri kimler aslap koymadı. Balalıkta birge özgen cinim dostlarım, 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 dostlarım. Bana gelgen dertli dostkan cinim dostlarım, 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 dostlarım. Balalıkta birge özgen cinim dostlarım, 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 dostlarım. Bana gelgen dertli dostkan cinim dostlarım, 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 dostlarım. Ay bir-birini o'tgan chiroyli anlarimiz hadirmiz. Murod akamizni bir qo'llab talqin marhamat. Давайте, 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 поддержим, 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 поддержим. Mana. Ajoyib. Ko'p yashanglar azizlarimiz, qarindoshlarimiz, aman bo'linglar. Balalıkta birge özgen cinim dostlarım, 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 dostlarım. Bana gelgen dertli dostkan cinim dostlarım, 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 dostlarım. Balalıkta birge özgen cinim dostlarım, 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 dostlarım. Bana gelgen dertli dostkan cinim dostlarım, 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 dostlarım. Bana gelgen dertli dostkan cinim dostlarım, 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 dostlarım. Rahmat, rahmat. Hammalarga assalomu alaykum. Mana bizniki ustozimiz Qozog'iston xalq artisti Murod aka Ahmadiyevniki 75 yillik tavalludiga bag'ishlangan bugungi konsertga xush kelibsizlar. Kelgan qadamlaringizga nurlar yaqsin aziz qarindoshlar. Rahmat. Albatta bugun
Мурат акам Ахмадиев өзі мұшы достарым деген ақшын яқтырып, мұшыны бүгін мұшы сақында орлап бершіні тәліп қанды. Мурат ака Ахмадиевқа чоң рахмет. Мурат акам бір чоғақла болсын аз қанашла. Рахмет. Рахмет. Mana bu Алматыдагы мемлекеттик Курмангазы консерваториясы. 1973 жылы консерваторияның 3-ші курс студенті Мурат ака өзінің яшлық ансамблін құрды. Этих молодых, жизнерадостных людей связывает большая творческая дружба. Вокально-инструментальный ансамбль «Яшлык», что в переводе с уйгурского означает «молодость». У ансамбля есть награды за участие в 2 всесоюзных конкурсах. И вот недавно Яшлык стал дипломантом первого всесоюзного конкурса на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества, который проходил в Ялте. Рассказывает руководитель ансамбля Мурат Ахмадиев. Пою я с детства. Была у меня большая мечта стать артистом. После школы я поступил в Алматинскую государственную консерваторию имени Курмангазы. Еще во время учебы в институте мы с друзьями создали ансамбль «Яшлык». И я стал руководителем этого коллектива. Основная задача нашего ансамбля – пропаганда народных мелодий в эстрадном жанре. Appak toşkallarım sayda oynaydı. Öğlenmeyken jigitlerim toyda oynaydı. Toyda oynaydı, toyda oynaydı. Kışınız kara, çeçunsuz on halımı sorsançı. Kışınız kara, çeçunsuz on halımı sorsançı. Asırдың 70-ші жылдарының аяғы 80-ші жылдарда Қазақстанда сол ұйғыр театрының жанында Яшлық деген жастар ансамблі құрылды. Сол ансамбльдің құрылуына тікелей басшылық етіп, соған тікелей көркемдік жетекші болған осы Мурат Ахмадиев. Яшлық ансамблі біздің Қазақстан жастарының ұлтаралық қатынастар тәрбиесіне үлкен үлес қосқан, эстетикалық, рухани тәрбиесіне, өнер тәрбиесіне үлес қосқан жақсы коллективтердің бірі болды. Мың 1985 жылы Мәскеу қаласында бүкіл дүниежүзілік жастар және студенттер фестивалі өтті. Ол фестивальға 120 мемлекеттің жастары жиналды. Яшлық ансамблінің шеберлігі, Мурат Ахмадиевтің өзінің әншілік деңгейі, әрине сол келгендердің бәрін өте таң қалдырды, сүйсіндірді десек болады. Көп адам жиналатын, қайта-қайта шығуын сұрап, сахнаға Мұраттың өзінің сөйтіп әйтеуір қол шапалақтау. Мұрат досымыз, былай айтқанда жас қыздардың, дүниежүзінің қыздарының құшағында гүлдің астында қалды десек болады. Өзі сүйкімді, сондай инноватты, өзі былай магнит секілді тартып тұратын болды. И когда в сельских клубах они давали свои концерты, Яшлық ансамблі ауылдарды аралап, клубтарда концерт берген кезде залдар лық толып, тыңдармандар толастамай шапалақтап, сол жылтылмайтын суық клубтарды өздерінің шын көңілдермен, жүректерінің жылуымен жылытатын. Тағы бір есіме түсіп отырған жайт, сол кездері Қазақстан комсомолы Североморск қаласындағы Киров крейсеріне жетекшілік ететін. Сонда біз осы Яшлық тобын сол Североморск қаласына жібергенбіз. Гастрольдік сапардан оралған соң, Яшлық тобы Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының атағына ие болды. Ленинского комсомола Казахстана. Hürmetli тамашбулла, бүгін Мурат аканы тәбриклеп келген замандаш достары, көплеген эстрада конкурсларының ғалыплары, Қазақстан Ленин комсомолы премиясының лауреаты,
Yaşlıq Saz Esvab Vokal Ansambli qarşı alınız. Assalomu alaykum, hurmatli qadrli tomoshabinlar. Haqiqatan bugun nihoyatda bir xushallik kun. Bizning badiiy rahbarimiz 75 yillik to'yini to'ylayotdi. Ansambl nomidan Murat Abdurayimov sizni uzoq umr, oilaviy baxt ham ijodiy utuqlarni tilaymiz. Endi hammamiz yaxshi bilamiz, Uyg'urlar raqamsiz yurmaydi u. Shunga ansamblda yurib bizning hammamizning raqamimiz bor. Biroq uni men aytmayman hammasini. Biroq Murat to'g'riliq har qaysida bir raqam bo'lsa, Muratda 2 raqam bor. Ya 3 baka. Biroq birini demayman, u otadan qolgan raqam. Ana 2 raqam. U qaysi desanglar, birisi u pil, slon. Yemişki desanlar özü kichikina turib shundoq juftni atadi o'ziga, hayron qolsa. İkinchi raqam u Lenin. Uni kichikina bo'yi kichik bo'lgan bilan o'sha biz deymiz bir nimalarni uyushtirib keldi-ku. Shu vaqtda deymiz mana Lenin keldi deb. Ömrün uzoq bo'lsin Lenin. Aştaq tutuyor özlerinde. Endi nöbetki nakşimiz, biz öz vaxtıda Leningrad'da bir hiç kedim Kazakistan'dan konkursu katnaşan ansambullarının birisi biz. Şuna konkursu katnaşıp, bir yerde bir diplomat olduk. Şu nakşa Tin Yege Seper degen Jalal Asimov'un nakşisi. Şunu bir tanışaydık. Merhamet. O'zalani ochmoqqa xatimiz da'vat qildi o'zalani ochmoqqa chil jazira dashtlarga hayot yo'lida choshmoqqa yosh farzandlar otlandi sharafli ishni qilmoqqa yosh farzandlar otlandi sharafli ishni qilmoqqa ravonati poyezdlar yigit qizlar ravonati poyezdlar yigit qizlar Naqshida yamraydi hisobsiz xushalliqlar Naqshida yamraydi hisobsiz xushalliqlar Zimmida shibida shaqir shuqur jaram jurum Ish qaynaydi zavodlarda ayna ko'rim Kunda yangi mashinalar gul chiqmoqdadir Qiyni do'stlar qizg'in olib boraverim Zimmida shibida shaqir shuqur jaram jurum Ish qaynaydi zavodlarda ayna ko'rim Yangi mashinalar gul chiqmoqdadir Qiyni do'stlar qizg'in olib boraverim Cho'lani qilish bo'ston dehqon xalqining kasbi Cho'lani qilish bo'ston dehqon xalqining kasbi Shaharlar bino qilmoq bo'ldi odatiy rasmiy Qishloq avlod dil ro'shan qalbilarga nur chashdi Qishloq avlod dil ro'shan qalbilarga nur chashdi Ravonati poyezdlar yigit qizlar Ravonati poyezdlar yigit qizlar Naqshida yamraydi hisobsiz xushalliqlar Naqshida yamraydi hisobsiz xushalliqlar Zimmida shibida shaqir shuqur jaram jurum Ish qaynaydi zavodlarda ayna ko'rim Kunda yangi mashinalar gul chiqmoqdadir Qiyni do'stlar qizg'in olib boraverim Zimmida shibida shaqir shuqur jaram jurum Ish qaynaydi zavodlarda ayna ko'rim Kunda yangi mashinalar gul chiqmoqdadir Qiyni do'stlar qizg'in olib boraverim Zimmida shaqir shuqur jaram jurum Ish qaynaydi zavodlarda ayna ko'rim Kunda yangi mashinalar gul chiqmoqdadir Qiyni do'stlar qizg'in olib boraverim Zimmida shaqir shuqur jaram jurum Ish
Mana bu Gogoля 37 binasida Murat Ahmadi Қазақстан министрлігінің бұйрығы білән Uyghur muzikалық komediya teatrының müdürü болып сайланды. Мен бірінші рет шақырып алып Мұратты әңгімелесіп айттым. Осындай мәдениет министрлігі сені ұйғыр театрының басшы ретіне қойғымыз келеді деп едім. Кім Мұрат бірден көзі бақырайып, жас жігіт емес пе, қорқып, біраз әбіргерге түсті. Ол да түсінікті деді. Өйткені бүгін бұрын үлкен осындай ұйымды басқарған жоқ. Ол өте қиын дүние еді. Сондықтан оған үлкен жауапкершілік керек болды. Сондықтан сол жауапкершілікті атқару үшін оған үлкен еңбек ету керек болды. Сосын кейін айтты, бір-екі күн ойланайын, сіз маған мұрсат беріңіз деді. Мен мұрсат беріп, 2 күннен кейін қайтадан шақырып алып, Мұратқа айттым, енді шырағым, сен жасшың, жігерлісің, ұйғыр мәдениетін сендер жастар дамытпағанда кімдер дамытады деп. Сонымен қойшы қысқасы Мұратты театрдың директоры болуына көндірді. O çağda Murat Aka 34 yaşlı idi. Teatrla arasındaki en yaş müdür. Murat Aka bağ gücünü, vücudunu, bütkül hayatını teatrının rivajlanışıga, terakki etişiga bağışladı. Eyyuhel eşraq boyu vesli cihan keltürmüşüm. Eyyuhel eşraq boyu vesli cihan keltürmüşüm. Bir gülüren acemalım diye nişan keltürmüşüm. Bir gülüren acemalım diye nişan keltürmüşüm. Örgülüp Kaşgariye kent Uğu'dan beşlek izi. Örgülüp Kaşgariye kent Uğu'dan beşlek izi. Ah vurup küriye çıra ilşi aman keltürmüşüm. Ah vurup küriye çıra ilşi aman keltürmüşüm. İçinin bazarı dün bir munçi eldin tutlar. İçinin bazarı dün bir munçi eldin tutlar. Güçü yağı çay ilip ebceş kazan keltürmüşüm. Güçü yağı çay ilip ebceş kazan keltürmüşüm. Gayşi ol gayılay suda bulakla ben ötür. Gayşi ol gayılay suda bulakla ben ötür. Şirinlikten kakılıp şeç yalan keltürmüşüm. Şirinlikten kakılıp şeç yalan keltürmüşüm. Navalar diyelim gülgan Allah. Gülhandı könülne şad edip Allah. Gülhandı könülne şad edip Allah. Adem nedem hutatla Allah. Yey ahutuğum keltürmüşüm Allah. Neşirba ömrü hudem Allah. Beştidi üttü tutup Allah. Kanı canlı köydürüp Allah. Yarga iman keltürmüşüm Allah.
yarga iman keltirmişim Allah. Talantlı usulçu yigitlerimiz Atatürk Ansambli. Rahmet. Hürmetli aziz tamaşbınlar, sehnimizge kiçiligimizning yana bir mehmanini teklif qilaylik. Qozog'iston estrada yulduzi, ko'pligan festivallarning laureati, naqshlarini so'yib tingshaydigan, yuzlagan tomoshabinlarning yurigidan keng o'rin olgan naqshchi, oldinglarda Ablekim Tursunov qarshi olamiz. Ben senin buldum mestane, sana bulgan söygümni kılma gayrane. Muhabbetnin otuda köyde bu yürek, şu yürekke bilgin yar bir üzen kerek. Muhabbetnin otuda köyde bu yürek, şu yürekke bilgin yar bir üzen kerek. Bu yürek, bu yürek, bu yürek veyran. Sen gerek, sen gerek, sen gerek canan. Bu yürek, bu yürek, bu yürek veyran. Sen gerek, sen gerek, sen gerek canan. Otun yürek tügülham, boynumda her dayı tügümez ilham. Sana birey gül canan halgın barınni, kürsem değmem kündüme gül çırayınni. Sana birey gül canan halgın barınni, kürsem değmem kündüme gül çırayınni. Bu yürek, bu yürek, bu yürek veyran. Sen gerek, sen gerek, sen gerek canan. Bu yürek, bu yürek, bu yürek veyran. Sen gerek, sen gerek, sen gerek canan. Sen gerek, sen gerek canan. Bu yürek, bu yürek, bu yürek veyran. Sen gerek, sen gerek, sen gerek canan. Usul, esirle sadası, sahnede Berna Ansambli.
Hürmetlik aziz tamaşbınlar, mana endi köptün kütken peyt geldi. Derya atlap, Murat akımızını bugün tebriklep kegen senetkar. Sehnede siz biz teşnalık bilen kütken, nakşılarını söyüp tınşaydıgan, senetimizni dünya yüzüge paş kılıvatkan ataklı nakşçı, Erkin Abdullah. Kine alkışlar bilen karşı alımız. Sen her günü qarab mən yolunğa Məyin şamal dinlədimni puraymən Geç gözün akşimi ay ve yıldızdı Bizleri ne yar sorayım Bilem sen geceler şümge kirgende Riyanlıqa qollarımdan söreyme Sadaqay durdu gitarın tarısı Külerdi bir seni izleyme Yanımda kirlik et Yürügüm nilip gelsen bu Yar yanımda kirlik et Mening din mengülük etsen bu Qarab mən yolunğa Məyin şamal dinni puraymən Keç gözünün akşimi ay ve yıldızdır İzleri ne yar sorayım Bilem sen geceler düşümge kirgenden Riyanlıqa qollarımdan söreymen Sadaqay durdu gitarın tarısı Küylerdin bir seni izleymen Yanımda kilip get Yürügüm nilip gelsen bu Yar yanımda kilip get Mening din mengülük ketsen bu Yanımda
Bugün hürmetlik Murat Ahmediyev efendinin konsertine katışıp intayın hayacan ilke turupdimi? Didar ganimet. Rahmet. Murat Kamga ve emmelenge salametlik yer bulsun. Tövende Terek Bostan namlıq nakşamını soğuqmaqçı ben rahmet. Direk bostanğa men neyran Senin köңlüň aram tapdın Menin köңlüm teği veyran Direk bostan Direk bostanğa men neyran Senin köңlüň aram tapdın Menin köңlüm teği veyran Yar olsun mengü aman Yarını gülecan, canını gülecan Yar olsun mengü aman Ak lale, kızıl lale Yarının biri gülzare Yar derdiden men avare Yüreğim pare pare Ak lale, kızıl lale Yarının biri gülzare Yar derdiden men avare Yüreğim pare pare Yarını gülecan, canını gülecan Yar olsun mengü aman Yarını gülecan, canını gülecan Yar olsun mengü aman Direk bostanğa men neyran Senin köңlüň aram tapdın Menin köңlüm teği veyran Senin doppaň men keysem Sana okşam dimen yarım Kişinin sözge kirip Seni taşlam dimen yarım Senin doppaň men keysem Sana okşam dimen yarım Kişinin sözge
Мана бу театрның еңі фасады. Ама 1995 жылы Мурат Абдурум оғлы мудыр сіпітіде театрның еңідін құрылыш ішлерігі епішқа қарар қобыл қылды. Құрылыш ішлеріда көплеген қиынчылықла пайда болды. Мәдениет министрлігі xərəcət bölüb үлгерелмеді. Hükümetinin verilgen vakti ötüp ketip, kesilgen vaktinin içinde kuruluş işlerini bütürüş için Murat Aka Teatrının kollektivi bilen mesletleşip, her bir işikni çekip, xalq arasındaki ticaretçilege, xalqqa müracaat kılıp, akçı jığıldı. Yerkent, Uyghur rayon, Çelek nahiyesi köp yardem kolunu sozdu. Murat Aka hiç kaçan kol üzmedi. Köp жылла әмгек қылыш нәтижесінде 2004 жылы театр еңідін тамашбынлаға өз ішігіні ашты. Кеше Таразда екі театрдың үйлерінде ел боламын десе, бүгін бітіп, қуаныш. Бір сөзбен айтқан кезде, ұйғыр халқының эстрадалық өнерінің іргетасын қалаған азамат. Оның бүкіл өмірі, ширек ғасырлық өмірі осы театрмен байланысты болды десек, артық айтқандық емес. Бүгінде Мұрат дер шағында, оның шығармашылық туындылары әлде қашан көпұлтты Қазақстанның музыкалық мәдениетінен берік орын алған, адам ретінде де бақытты адам, оның соңынан ерген ұлдары мен қыздары әкесінің жолын жалғастырып, мінекей бүгінгі қазақ эстрадасының, осы заманғы Қазақстан эстрадасының жұлдыздарына айналды. 1997 жылы Яшлық ансамблінің 3-ші құрамы құрылды. Дәсләп язған нақшысы білән дүния yüzіге кәң тонылды. Мұңлыған тамашбынланың көңлідін орын алды. Та бүгін күнгіче сөйімлік топқа айланған Яшлық топи. Мәрхәмет. Ну что ж, от лица группы Яшлык мы хотим поздравить в очередной раз, поздравить нашего наставника, отца, художественного руководителя, одного из основоположников ансамбля Яшлык, Мурата Абдураимовича. Пожелать ему настоящего творческого и человеческого долголетия. Вообще очень сложно поздравлять, будучи сыном. Уже столько раз поздравляли. Немножко даже не знаю, что пожелать. Самое главное, уверенности, что вот всегда народ будет поддерживать такого великого артиста. Давайте поаплодируем народному артисту. Sözü tatlı şirin Hasan, aşı canla itkan Hasan, hanım kızlar
Gözü berna, gözü çolpan, kış kara kirpi bostan, güzelliği tılda dastan, hanım kızlar. Gazel üçün otta gülgen, papa bilen yarını sürgen, mihri nurluk kuyaş gülgen, hanım kızlar. Kısık solda bana bolgan, ayrıge daim kalgan, berdaşlığı çeksiz dolgan, hanım kızlar. Hayat bili elinin bakti, hanım kızlar. Önün gülü avlat takti, hanım kızlar. Hani bahar, bizi bahar, hanım kızlar. Mahtun işi elinin bakti, hanım kızlar. Hayat bili elinin bakti, hanım kızlar. Önün gülü avlat takti, hanım kızlar. Hadi bahar, bizi bahar, hanım kızlar. Mahtun işi elinin bakti, hanım kızlar. Vay 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 vay, vay 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 vay, hanım kızlar. Hey 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 hey, vay 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 vay, hanım kızlar. Güzelliği tılda dastan, hanım kızlar. Vay 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 vay, hanım kızlar. Hey! В 80-е годы прошлого века одним из популярных музыкальных фильмов был «Волшебное яблоко». Помните такой? И вот сегодня из этого фильма прозвучат несколько песен, одна из которых будет прямо сейчас.
yarın men bolay. Bağ yasa gül, bağ yasa, gülge tolgan bağ yasa. Dalmısın gül çekmegen, gül çihri aydek sen yaşa. Bağ yasa gül, bağ yasa, gülge tolgan bağ yasa. Dalmısın gül çekmegen, gül çihri aydek sen yaşa. Gül çihri aydek sen yaşa. La 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 la. Рахмет. Менің білен бірлікті орынлаған Қазақстан эстрада йылдызы, нақшыларны сөйіп тыңшайдыған нақшычы Ялкун Мавинов. Назгун Таирова. В первую очередь он был депутатом, который представлял творческую среду, интеллигенцию, и он очень много делал запросов именно по поводу улучшения качества жизни творческих работников, их пенсионного возраста, достаточной заработной платы, повышения им и создания условий, инфраструктуры для того, чтобы каждый человек мог лучше себя реализовать именно на поприще искусства, своих талантов и возможностей. Я знаю, что он на театрах говорил о выделении больше денег, да, по выделению жилья для их или каких-то арендного жилья. Я знаю, что он в основном лоббировал, в хорошем смысле слова, и продвигал интересы именно творческой интеллигенции. Какой результат они имели? Я знаю, что он ввел несколько законов, которые касаются именно этого блока. Жалпы бұл азаматты бүкіл қоғам білет дегеніміз тек емес шығар. Неге десеңіз, мәдени саласында қанша жылдан бері еліміздің белгілі үлкен азаматтарының біріне айналған, өзінің өмірлік ізін қалдырған азамат ретінде де бүгін нақты осы көңілімізді, ниетімізді білдіріп айтуымыз керек. Оны халық білет, ел білет. Бүгінде міне өздеріңіз білесіздер, үлкен саяси қоғамда маңызды да, керекті де жұмыспен айналысып жатыр. Ол мына осы Қазақстан Халық Ассамблеясының мәжілістегі арнайы осы мына депутат. Сондықтан бұл бағытта да сейчас келген бетте міне бастаған жұмыстарының басы, оның мына жүргізіп жатқан істерінің өзі қаншама осы мына елімізге мәдени салаға, соның ішінде неге десеңіз мәдени комитетінің тікелей сол комитеттің ішінде отырғандықтан, сонымен қатар жалпы мына этносаралық қатынасқа байланысты бүкіл осы қабылданып жатқан заңдардың, соның ішінде ұлттық мәселеге байланысты заңдардың, сол мәселеге байланысты бір түйектері болатын болса, соған экспорттық анализ жасап, жан-жақты қарастырып, халықпен кездесіп, елдің арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу, бұл деген саяси тұрғыдан да, қоғамдық тұрғыдан да маңызды мәселе. Енді Мұхаңның тағы бір ерекшелігі, бұл кісі өте бір қарапайым, ақ көңіл, мен депутатпын деп өз жерде, еш жерде бір өзіні бір көрсетпейді. Бір қарапайым адам сияқты жүріп, мына жүзіден күлкі кетпейді. Үлкен болама, кіші болама, жас болама, әйтеуір күліп сөйлеп, сол адамның бір көңіліні көтеру. Соны бір ренжіп келген болса да, соған бір жақсы сөз айту, осындай бір жүрегі ақ, жүрегі таза, жүрегі кең бір азамат. Одна из самых красивых и любимых песен композитора Мурата Ахмадиева – песня «Нахшамда сен». Сегодня эту песню исполнит золотой голос страны, лауреат международных конкурсов, гость сегодняшнего вечера Владимир Ступин. Встречаем! Dertlerimni bilmey turun, meni datsiz
Demegin sen dertlerimni bilmey turup meni dertsiz demegin sen şartlarimni bilmey turup meni şartsiz demegin sen meni dertsiz demegin sen şartlarimni bilmey turup meni şartsiz demegin sen demegin sen erki şahit miliyor yağın akşamda seni hıyalırım tarpınlar kalbimde sen erki şahit miliyor yağın akşamda seni hıyalırım tarpınlar kalbimde sen dertlerimni bilmey durup demegin sen bu jurakni para kılmay adab olmay bu şartları adab olmay bu şartları bu jurakni para kılmay adab olmay bu meni şartlarım bu şartlarım erkek şahit miliyor yağın akşamda seni hıyalım tarpınlar kalbimde sen erkek şahit miliyor yağın akşamda seni hıyalım tarpınlar kalbimde sen Рахмет, рахмет. Знаете, дорогие друзья, это очень большая честь, рахмет, петь эту песню. Да, вот я буквально, многие говорят, что я уйгур. Нет, я русский человек, но настолько я влюбился в уйгурское творчество, да. Большой вот рахмет вам, Мурат ака. Поэтому я желаю вам, от души хочу пожелать всех творческих, то, что вы сделали, это многое для нашего Казахстана, не только для Казахстана, для всего мира. Потому что такая музыка должна звучать вечно. Поэтому я желаю вам долгих творческих лет и крепчайшего здоровья. Спасибо вам! Рахмет! Sahnede bugünkü keçiligimizin mehmanları, Su Yıldızları, Elmira Seydullayeva, Rahmetcan Yoldaşov, Nazgum Kurbanova karşı alınız.
Samira Seydullayeva, Nazgum Kurbanova, Rehmetcan Yoldaşov. Derna Atatürk ansambulleri. ...2017 yılı Uyghur ziyalılarının ve Uyghur teatrının kollektivinin ötünüşü bilen Medeniyet Ministerligi Murat Abdırım oğlunu Uyghur Muzikалық Komediya Teatrının bədii rehberi kılıp tayinlaydı. Yenimi öz işini müstehkem biladigan Murat aka teatrdaki hizmetige kirişip ketidi. Teatrda qilgan işi, emgigi nahayt çoğ. Onluğan yeni eserler dünyaya keldi. Sehnimizde keçiligimizin yeni bir mehmini, Қазақстан estrada yultuzi, zamanıvi ve xalq naqşlarını babığı yetkizip orunlaydıgan naqşçı, Molutcan Toxtaxunov. Merhamet. Assalomu alaykum, kayfiyat qanday? Hey! Hola! Chavaklar ayırmayın, hey! Hey! Söygen edim çın dilimden ben, çın söygüde bu yürekler çok. Sana idi bu könlüm muken, bir günde veyran buldu yok. Endi sana könlüm yok, her xil yansa gülüm yok. Yok sana sözüm yok, seni söyler sezim yok. Endi sana könlüm yok, her xil yansa gülüm yok. Yok sana sözüm yok, seni söyler sezim yok. Chavaklar ayırmayın, bugün merikle mübarek olsun. Hola! Aqidamni qilding bugun xor, bilgin ko'nglim endi sana so'q. Chin suyimga tepildi yar, shunga sana birer suygim yo'q. Endi sana ko'nglim yo'q, her xil yansa gülüm yok. Yok sana sözüm yok, seni söyler sezim yok. Endi sana könlüm yok, her xil yansa gülüm yok. Yok sana sözüm yok, seni söyler sezim yok. Kolunuz iyi gözgüdür Çavakçalayla, hey! Almatı! Gel başına sıraya eyle! Hola! Endi sana könlüm yok, her xil yansa gülüm yok. Yok sana sözüm yok, seni söyler sezim yok. Endi sana könlüm yok, her xil yansa gülüm yok. Yok sana sözüm yok, seni söyler sezim yok. Sana sözüm yok. Rahmet.
sahnelerde sizler bilen yüz görüşkünümge özenli intayın hoşanlık ve bəxtlik his qılman. Rahmet. Rahmet. Meni bu fürsatga ega qilgan Murat Ahmediy başliq barliq Uyg'ur teatriga, yana Maglan akamga, Altınbek akamga chin qalbimdan rahmat aytaman. Rahmat. Mayli biz qaysi joyda bo'layli, san'atimizni so'yib, san'atimizni qadrlab, san'atimizni madilab kelib o'ltagan barliq Uyg'urim uchun, davrlarni ulab kelgan, san'at yoshligini bizga o'tinib bergan barliq peshqadam artistlarimiz uchun, san'atimizni so'yib, san'atimizga yordam berib, san'atimizni yetaklab ketayotgan tijoratchi, korxona, shirkat boshliqlari uchun, san'atimizning mangu boyligi uchun o'zining butun hayotini beg'ishlab ishlab kelayotgan barliq artistlarimiz uchun, Po'lat Ahmediyning muzikasiga yaqinda men san'at to'g'riliq bir she'r yozdim. Uyg'ur teatri o'migining usulchilari bilan bu naqshamni sizlarga sovg'a qilaman. Rahmat. Vatan uchun elde san'at, muqamlarim elde san'at, qadrligin qiymating san'at, tojam mening shukritim san'at, xo'shallig'ing shu sening san'at, qadrligin qiymating san'at, bag'ri kang yashaydi san'at, muhabbatim tutqun san'at. Meşrep koy bayrağı
Kasım'ın arzuluk kızı, yaşlarımızın sevimli sanatkarına aylangan Firuza Eysa. Salam, aziz tomoshabinlar. Murat Ahmedi 75 yillik hayotlik san'at kechiligi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan o'zimni to'liq baxtli va to'liq xushal his qilib turibdiman. 27 yil burun mana mushu sahnada apam Farida Qosimning yangroq ovozi yangragan bo'lsa, 27 yildan keyin mening ovozim orqali yana bir qitim bu naqshni yoritishga fursat bergan Murat Ahmedi dadamga oliy ehtiromimni bildiraman. Rahmat. Mana hozir shunchalik hayajon va shunchalik baxtning ichida turibdiman. Mana mushu sahnaga opamning naqshlarini jur'atlik holda aytib chiqishga rag'bat va dars bergan O'zbekiston Muzika konservatoriyasining magistr aspiranti, Şinjan Sanat institutining muqam o'rindash va naqshi o'rindash kasbining o'qituvchisi, atoqli naqshchi Ayshigul Muhammad Ma'lumga rahmatimni aytaman. Rahmat. Bu hayot mana shunday hayotgan. Bir qitim keladiganmiz, ketadiganmiz. Qolganlarning ko'ngliga dog'ni sap qo'yib ketadiganmiz. Mush fursat orqali men Murat Ahmedi ustozning tenining salomat, teximi chaqnab, mangu o'chmasligini chin qalbimdan umid qilaman. Sizlarga rahmat. Endi huzuringlarda bo'ldig'ini opamning hayot nomli naqsi. Qani marhamat. Bir qonalığı kelip ketmez, hayatlarının kalbiga dağ selip ketmez. Ah bu dünya bir qonalığı kelip ketmez, hayatlarının kalbiga dağ selip ketmez.
Рахмет, намазылла. Рахмет. Ахмадиев Мурат Абдуримович, мемлекет және қоғам қайраткері. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, для меня огромная честь получить именно этот орден. Орден Ел Белги именно из ваших рук. Я посвятил всю свою жизнь единству народа. Я благодарен своей стране, своему народу Казахстана, своему президенту за высокую оценку моей работы. Примите слова моей искренней благодарности. Спасибо. Если бы мне бы сказали, бы, как ты проживешь, если ты бы начал бы с самого начала, я бы ничего не поменял бы. Я ни в чем не жалею. Я очень счастливый человек, что я живу именно здесь, в родном городе Алматы, в Казахстане. Hürmetli tamashbinlar, endi hammamiz taqatsizlik bilan kutgan payt keldi. Sahnada bugungi kechning bosh qahramoni, aktyor, kompozitor, naqshchi, yoshlik ansamblining badiiy rahbari, Uyg'ur teatrining mudiri, Majlis parlamentining deputati, Qozog'istonning xalq artisti Murat Ahmadi.
Рахмет. 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 Evet. Bu naqshni men yomon ko'p yillar burun aytgan naqshdim. Mana 75 yoshga kirib, endi bu naqshni qaytadan aytib baqdim. Mana buni orkestrayotgan bola bizning prodyuserimiz Otajon deydi. Murat aka, siz birinchi muhabbet deb naqshingiz dong chiqib ketgan deydi. Bu naqsha deydi. Buni hozir aytayotgan shari qizga hozirgi aytqiningiz oxirgi muhabbatga o'xshab ketdi. Yana bir qatim assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men butkul ömrümni bu san'atga bag'ishlagan odam, dadammi shu, opammi shu, mening sing'illarim, ukam, bolalarım, hadi neverlerim mi çıkıyordu? Hem sanatkarlar. Sizler için işledim. Aşı sanat arkalık bizning xalqimizningki qanday ekanligini dunyoga tunishtirish uchun ko'p ishladim. Qanchalik u qo'limdan keldi bilmayman. Uni sizlar bilasizlar. May ayında bir yıl Medeniyet Ministerliği Moşu mening 75 yılımını Astana'da ötkazdi. Şu vakti ben ministerge dedim, siz neymiş Astana'da ötkazsiz? Mening tomoshabinlarimning asosim Olmata tutsa, Olmata oblast tutsa, ular xafa bo'lmam desa, ey Murat Ahmadiy dedim ona. Siz nima faqat Uyg'urlarning narodniy artistimisiz? Siz butkul Qozog'istonning narodniy artisti. Şunun için sizinle Astana'da ötküzüm de onu mu da kanalım? Şunu olan rahmetlilik ötküzdük, yaxşı öttü. 5% Uygurlar bulsa 95% başka milletler otar. Şunda yaxşı gördük ya bizim naqshlarımızı şuna yaxşı karşıladı. Onun köygense armap aldı. Benim deydiğim ben bugün konsert birey, jubiley keçemini ötküzeydigen nemede emas mi? Fakat sizlerden yeni bir kıdım görüşey. Bu 75 yıl degan her günü kemeydi o. Dep ben sizlerden yaxşı görme. Rast, ben tomoshabinlarni aytib yaxşı görme. Sizler beni yaman görse demeyme işte. Şunun için hesabet keçişini ötküzüyatımız deylik. Ben hozir so'zlab beryaptım mana intervyu beryapti. Mana bizningki Elif Mang'ich qizimiz so'zlab beryapti. Nima ishlarni qildim, qanday ishladim, nelarga bordim, kimlarni ko'rdim. Ashlan hammasini so'zlab berdi. Naqshlarini aytyapti bolalar. Men hozir hamda sizlarga ikki qiz bizning oilasi to'g'riliq aytib o'tdik. Bunda fursat kelamdi, kelmamdi bo'lsa, ko'pi biladigan, ko'pi bilmaydigan har turli paranglar bor ekan. Ata-onamninki 4 farzandi bo'lgan deb aytdi. To'rtlarimiz shu san'atga o'zimizning butkul hayotimizni shu san'atga bag'ishladik. Ana birinchi bu men Murat Inchonman. Ikkinchi mening inim Po'lat Ahmadiyev Toshkentda institutni tugatib naqsh bo'lib yashadi, naqsh etib pensiyaga chiqdi. Hozir men Olmaotada yashayapman. Po'lat Ahmadiyev. Qani mana to'na bir Свет, дайте, пожалуйста, в зал. Mana. Hozirlik san'at degan naqshning muzikasini yozgan mushu mana. Undan keyin singlim bor, Arzugul. U hozir 15 yil bo'ldi Kuveyt Arab Respublikasida konservatoriyada professor bo'lib ishlayapti. O'zi violonchelistka Arzugul Ahmadiyeva. Mana atayin mushu bizning konsertga keldi. Hem de yeni bir sınırım var, onu bayağı koydumlar. Meyde yaşlı ansambli bilen nakş etip çıktı Gülbahar. 20 yıldan oşup, ben bilen bile öğü tutkan, benimki
Çoğun oğlum Dilşat'ның, kızım Dilnaz'ның apысы Rızvangül Aşimova. Özü birinci Uygur diktori bizning Uygur Alataq programımızda diktor bo'lib ishlagan. Bizning o'zi ikki bolamning onasi. Onundan keyin men ata-onamızning roziligi bilan ataqliq naqshchi Farida Qasim nikohdan o'tib turdik. Biroq to'y qilib ulguramadik. O rahmetlik mushu Olmaotada bir mashinada urilib vafot bo'lib, o dunyolik bo'lib ketdi. Shu mashinaning ichida mushu hozirgi naqsh etgan Feruza qizimiz 5 yosh vaqt. Umubat uning puti sinib, qo'li sinib, Xudoyim saqladi, yaxshi bo'lib qaytdi. Hozir mana Şinjan'da, Ürümçi'de apısının naqshlarını etib, konkurslarını, festivallarını uyushtirib keldi. Şunun bu qizga ko'p rahmat deyman. Hozirgi ayolim Gulbakram Turdiyeva, o'zi usulchi, baletmeister. Benim kızım Malika'nınki apısı. Malika kızım doktor, özü medisini tüketken, hazır semiyası bilen, iki balası bilen Kore'de turvadı. Kelemedi bir yere. Onun için Abdurrahim Ahmedi bayı çıkıp nakş etti o. Onu dadamın namını koyganbiz, Abdurrahim Ahmedi deyip. Dadamın koşaş şundak başının karakterini katkan bir balı olup çıktı. Yakında rejissörlük, kino rejissörlük fakültetini bitirdi. Hazır magistratör uçuştu. Kino rejissör bölümünde vardı. En küçüğü bizimki Diyaz balam. O şu Angliyaga bir okuyman dedim, ben koyup emey onu. Koy sen ananın balısı, ben onu mamsik dedim, mamsik dedim. Qandaq bir eşat okuysa, undaq demegen etsem, unumay berip qaran bultu tushib universitetga Londonga birinchi kursni tugatib keldi. Hozir mana men yerda o'tirdi. Diyaz, tug'ana o'rningdan mana. Bu eng kichik o'g'lim meniki. 4 nevram bor. Ularni ko'katmay tildigi deydigan ku. Shuni ularni ko'katmay. 4 nevram bor. Mana mushun bilan men sizlarga o'zimniki Risafetini ahir tükettim desem oldu bana. Risafet verdim sizlerden aldımladım bilen. Hem de her bir toyda toy nakışını getirdi karanlı. Ben bu şu 50 yıl burun Şahin Şavayip akımız yazgan sözünü yazgan toyla mübarek diyen nakışını yazgan. Bilirsin bunun nakışını. Toylarda hem toylarda getirdi. Hem de bugün toy bulan diken ben şu nakşını etmişsem bulmaydık yakına. Aslında hem de otamazsın keşke 2 saat oldu. Aslında benim etken nakşım var. Biz oynayıp yapsam hem yakşı oladı deyim ben de. Kana karayısıyla. Gettik. Derya Külkesi canım Şakki yaş kilur Dayda seykan Şatneri derya Külkesi canım Şakki yaş kilur Dayda seykan Kaltemle kutluk Dayla mübarek Mengü bir soksun yar yar şki başırek Hey 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 kademle kutluk hayla mübarek Mengü bir soksun yar yar şki başırek Hey hey cüburek hayla mübarek Mengü bir soksun yar yar şki başırek Hey hey cüburek Toyla mübarek Mengü bir soksun Yar yar işki hoş yürek Yakşı
yumuşak sulu saz. Bu keşke bekmez İgilip salam bulsun iltimas. Akşam sulu saz bu keşke bekmez İgilip salam bulsun iltimas. Yar yar idimiz tekşi hemmimiz. Yaş gelin sizdin yar yar salam kütümüz. Hey 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 yar yar idimiz tekşi hemmimiz. Yaş gelin sizdin yar yar salam kütümüz. Hey 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 cumhurek toyla mübarek. Mengü bir soksun yar yar içki hoş yürek. Hey hey cumhurek toyla mübarek. Mengü bir soksun yar yar içki hoş yürek. Hey hey cumhurek toyla mübarek. Mengü bir soksun yar yar içki hoş yürek. Hey hey cumhurek toyla mübarek. Mengü bir soksun yar yar içki hoş yürek. Mengü bir soksun yar yar içki hoş yürek. Rahmet, yaxshi. Mana singlingiz, buni singlingiz. Yo'l ichiga qarimaydi chiqib ketdi, mush konsert qilmaydi, ko'rdingizmi? Rahmat deylik shularga. Mana. Qarimaydi, ha, chiqib ketdi. O. Ha? Nima? Eydi vaqiravatdi qaranglar birinchi muhabbet deb. Bu 75 kirsam aytilavermayman deyman-da bu qanday. Ay bo'ldi, bugun endi. Mana buni tayyaka qarang gullarni ochib beryapti deganingizmi? Qani aytib qo'ylaymiz birga ba. Tilsin şu bir hisiye. Aram vermey ekile. Bekme yumuşak bebile. Coşkurat binaye. Aram vermey ekile. Bekme yumuşak bebile. Coşkurat binaye. Deslepki en esil muhabbeti. Deslepki unutulmaz birinci muhabbetim. Birinci muhabbetçi bu. Sizlerin mi boğan bu kabul var? Sevdurdu eşica, yüreğimde kaldı da. Ben bu iken unutulmaz birinci muhabbet, muhabbet.
Dəsləbki ən esil muhabbetim Dəsləbki unutulmaz birinci muhabbetim Vay 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 nakşet tutmaya oturdum ulan beni Birinci muhabbet he? Aa, yaman yaman birinci muhabbet Sığındırdı eşica Sürgünde kaldı da Mengoyken unutulmaz Birinci muhabbet Yâre Deslep suygen yâre Soğuk kıldım akşamli Gonca bulsun turgan Deslep suygen yâre Soğuk kıldım akşamli Gonca bulsun turgan Deslepki en esil muhabbetim Deslepki unutulmaz birinci muhabbetim Yüreklerine uyum kebiciler Mengü unutulmaz muhabbet Yüreklerine uyum kebiciler Mengü unutulmaz muhabbet Aranı yettireceğim onun aksine. Murat Ahmadiyev. Rahmet sizlerge, rahmet. Hem de ben bir işkiz rahmetimni etip olayım mana. Moş konsertlarını şu bultutun taşıp uyuşturup bizge ipke vatkan bizden prodüser, hatalık kompozitör, moş konsertinin sınarını yazgan, rejissörlükni kılgan, en otagan bala Adilcan Jambakiev. Kene sana. Mana. Katıgırak şilana yakşı neslen çıkırdı. Mana bugünkü keşni ip manguçu menin kızım mana yani bir kızım Tahir ve Nazıgım. Bu kızgıma rahmet. Rahmet çok rahmet. Murat aka, sizni bugünkü tavalludunuz bilen köplügen insanlar yan-yandan tebriklavatıdı. Şundakla chet ellerden tebrik sözlerini yollavatıdı. Eğer ruhsat bolsa, şu salamlarını sizge tamaşbınlarının aldıda yollagan bolsam, ruhsat mı? Tamaşı billah yaktınız ruhsat. Uyghur sanatının chet ellerde tonuluşu ve texmu terakki etişige alahide küç çıkırıvatkan. Bizning sanatkarlarımız bilen hemkarlıkta icad kılatkan. Amerikalık jurnalist, şaire Medinay Bavdun bugün ciddi bir sebeplerle bu kişiliğimizge kelermedi. Bırak barçımızga yalqınlık salam yollap, sizge uzak ömür, hoşallık, ten salametlik tileş bilen bille en muhim Uyghur sanatı üçün kösetken büyük hizmetlerinizni ta ahırgıçı davamlaştırışınızını şin yürekten tilektaşlık bildirdi. Özü kelemiz mu? Gül soğusu bilen köngül hediyesini evetdi. Qobul qilgaysiz. Rahmet Madiyem. Bavdun hedimizin köngül soğusu. Şundaqla
Kanada'da istikamet kıvatkan senetimiz Can Köyeri, köp bilgen senetkarlarımızga yardım kolunu sunup, senetimizin özüşüge köp güç çıkırıvatkan insan. Şemşinur Hanım özünün yalqınlıq salamlarını yolladı. Hürmetlik Murat Aka, sizni 75 yıllık təvəllüdünüzға, bağışlanğan təvəllüdünüz bilen təbrikleymen. Ömrünüz uzak olsun. Sənət yolu da bunun çoğun utuqlağı yedim. Ben özümün namımdan yaşlıq fonduğa $10.000 hediye kılmen dep, Şemşinur Hedimiz özünün salamlarını, köңlünü bildirdi. Rahmet, rahmet. Murat aka 75 bakarınız kutluk olsun. 100 yaşan. Siz bəxtlik insan. Qeni dostlar, birge qoşulup idimiz. Assalam yurdum, assalam halkım. Geldim ana kütken yeni gün. Saz karnaynara, yanrısun nava. Uygurumның namı köp yanrar. Yar, 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 kalbimde bahar. Kol ilişip oynaylı dostlar. Yar, 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 hediyen akşam. Kını birge bolsun alkışlar. Merike bugün, kolda destek gün. Toyimizga merhamet bugün. Yandı çıraklar, dilde arzular. Razı bolsun bizning sevip kan. Yar, 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 kalbimde bahar. Kol ilişip oynaylı dostlar. Oynaylı dostlar. Yar, 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 hediyen akşam. Kını birge bolsun alkışlar. Yar, 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 anlasın cihan. Devrimizde bəxtlik yaşlar. Yar, 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 öter bu zaman. Ez kalar bugünkü akşam. Oldumaydı bu güzel çağlar. Dörümüzde çok küçük yaşlar. Elimizde bəxtlik akşam. Sizler üçün hediyen akşam. Yar, 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 kalbimde bahar. Kol ilişip oynaylı dostlar. Oynaylı dostlar. Yar, 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 hediyen akşam. Kını birge bolsun alkışlar. Yar, 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 anlasın cihan. Devrimizde bəxtlik yaşlar. Yar, 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 öter bu zaman. Ez kalar bugünkü akşam. Ez kalar bugünkü akşam. Ez kalar bugünkü akşam. Ez kalar bugünkü akşam. Sizler üçün hediye. Akşam, hediyen akşam. Hediyen akşam. Hediyen akşam. Rahmet. Bugünkü keşte altındek vaxtыңларны bölüp kelgen Murat Akanın sevimlik tamaşbınları barçalarga egilip tazım kılımız. Şundaqla bugünkü keşke katnaşkan barlık senatkarlarımızga öz minnettarlığımızı bildirimiz.
Şadlığı derya, gülksi cahan, bir gün Melike